El Commission on Election niya anunsya que el honorarium del mga maestra ya sirvi como mga Board of Election Inspectors na eleksyon, el man claim na banko usando el ATM card. Antes, según el conducta del eleksyon, ya prinsipya el COMELEC distribuhi mga cash cards o ATM kon mga BEI. El COMELEC Central Office ya man deposita según na banko el SEN y esperanza con este puede saka adentro este semana. Según con el Acting Election Officer del Distrito 1 Hamja Omar, el Land Bank of the Philippines amo el designaw banko para na mag-honorarium del mga BEI. The BEIs will be issued a cash card or ATM for purposes of May 9, 2016 elections. So, that mga BEI, they will claim at the bank their honorarium. So, the COMELEC is no longer required to prepare a payroll. So, the BEI will directly to the land bank to claim their honorarium. Ventaja según este sistema haber mas pronto y hindi na debe pa sa panatal persona antes llega el honorarium del mga BEI. Ventaja también según este na law del COMELEC haber hindi na mas sila asepa el payroll como cosa ya pasa del magapasaw eleksyon. The COMELEC Manila, particularly the Finance Department, is already give appropriation. Actually, they already deposited at the bank. So, anytime they will claim their honorarium. Tali según más de 1,000 BEI el quien sirvi durante la elección. Esperanza recibí 4,500 pesos honorarium cada BEI, aumento pa el 2,000 de pesos aumento que demás reciente ya aproba el COMELEC. El informa lang según el COMELEC si podía man claim con mga honorarium el mga Board of Election Inspectors. Crisel Almonia, Dateline Zamboanga.